Yeah, ngizakwethu, it is Devon Network. Siyaqhubeka ke kudala khona la kuyi-launch khona i-MK la khona. Njengamanje ngino Mr Mkhize oyiprofessor ekuwukuthi igenge le ye-MK la khona ibuye incele kuyena ulwazi. Khabazela siyakubingelela. Siyavuma Nkosi yami, ninjani nina? Hayi kuyaphila. Siyabonga. Uzizwa kanjani ukuba ingxenye ye-launch enkulukazi kangaka i-MK la khona? Angikusho ukuthi ngikujabulela kakhulu kuba i-launch yalento uma ngabe sibheka emuva ezikhathini zabantu bakithi abacinezeleka ngayo naba exploiteka kakhulu emsebenzini kanye nasemakhaya ngoba ikakhulu silwa sorry nok-exploitwa noma ukucindezelwa kwabantu ngamaholo emsebenzini besebenza ama-hours angalungile. Ngaso leso sikhathi sibonile nakwezinye indawo uthola ukuthi bacinezelwa abanye bokufika abaneyinkampani nakonyokasela uthola ukuthi balala ngaphakathi emafemini abakwazi nokuphuma bagoduke baye emakhaya lokho okuyi-violation of Health and Safety Act ka-1993 section 85. So ekufuna ukuthi kube into ezibhekwayo lezo. Kwezinye indawo sathola ukuthi abantu futhi baphinde bacinezelwe ngokwe-equity. Abantu besifazane abakhona lapha nekusebenzeni bayacinezelwa bakhokhelwa imali ezingafani noma ezingalungile kodwa besebenza umsebenzi ofanayo nabanye abantu. So i-Equity Act nayo ke ngalapho iphinde futhi iyaviolateeka edinga ukuthi ngokusukuma nokuba khona kwalamadoda lawa bazokwazi ukuthi abantu basizakale ngoba zonke lezi zinto lezi ezikhulunywayo zihambisana kanye ne-Constitution section 106 we-Constitution yase-South Africa. Ziphinde zihambisane futhi ne-International Labour Act eyayikade ihleli i-convention yakhona i-South Africa futhi eyi-signatory noma efaka isithupha sayo ekusayineni ukulungiswa kwamalungelo abantu ezabantu nabasebenzi ukuthi mabahlonipheke kanye nomphakathi at large ngoba phela ngesikhathi besemsebenzini labantu baba abasebenzi kodwa kuphinde kushintshe mase begudukile beye emakhaya babe amalungu omphakathi nawo angadingekeli ukuthi mawacinezeleke ngoba ekugcineni kulimala bona kanye nemindeni yabo ukuthi bakwazi ukuthi bakhulise nezingane zabo emakhaya. Mfowethu Mkhize, abantu abaningi bazothi lezi zinto ozibalulayo umthetho wase-South Africa uyazazi kahle kamhlophe kodwa they choose to ignore to follow those laws and stuff. Kusho ukuthini lokhu nge-leadership yase-South Africa ukuthi ithi imithetho ikhona kodwa inga-implement? Imithetho ikhona ayi-implementwa and that is deliberate ngoba kukhona into ethi i-ethics ne-democracy ne-governance kanye ne-democracy kuyahambisana kodwa uma abantu sebekuhlukanisa lokho kube sekudala inkinga ukuthi imithetho ingalotho ngoba izinto eziningi ezidala leyo nto yilento abathi i-political interference kanye nokusebenza noma sithi i-cadre deployment. So once uhlanganisa i-cadre deployment kanye ne-political interferences that is equals to i-corruption ngoba abantu basuke sebenokwenzelela izinto bazenza bona ngamabomu ngoba ekugcineni basuke befuna ukuthi kubenefithe bona ngoba isikhathi esiningi kulezi zinto lezi uthola ukuthi kunanama-politicians are involved ngoba konke bakwenzela ukuthi kube at their benefit. Ingakho-ke ekugcineni njengoba ila kwi-private sector ekugcineni izohamba izofika kwi-public sector njengoba ubona kunezinto ezenzakalayo manje kunanama-commissions akhona ayiseveze ukuthi kuney'nto eziningi ezi-wrong ezenziwayo okubi kakhulu ezenziwa abantu okufanele ngabe yibona abavikela abantu ngomthetho ngoba ngempela kuyiqiniso ukuthi zonke lezi zinto zikwi-constitution yezwe futhi ama-acts nama-regulations akhona kumele ngabe abantu baya-comply nawo kodwa ngenxa ye-cadre deployment ne-political influence ziyonakala izinto ngenhloso. Mhlambe with this kind of a political landscape that we have right now, mentality ekhona, corruption and stuff, do you see i-MK lakho i-thrive ey'mweni nje
whereby uzothola kwenye indawo baney'fiso ey'thile kodwa kube ne-political interference ephazamisa indlela abafuna ukusebenza ngayo. Into enhle ukuthi njengoba kukhona thina sibasiza bazokwazi ukuthi balwe nazo zonke le ngoba enye into eyenzakalayo ukuze ama-ethics asebenze ngendlela e-right kune democracy ekhona ukuthi umthetho wonke kufanele ukuthi institutionalized ukuze abantu abatholakala benza izinto ezirongo bakwazi ukuthi bapanishwe noma kusethwe i-example ngabo ukuthi bathole izijeziso ezinzima kakhulu ezokwenza ukuthi izinto ezinjengalezi bangaphinde bazenze. Yes. Sesivala nje Prof, mhlawumbe into esingayibuza ukuthi wena njenganomuntu ozoloko ukhona around kubona izini kakhulu obheke noma osuzibheke phambili ukuthi zingahamba zihambe zibe yinkinga kubona. Bezizoba yinkinga ukuba abantu abanjengathi abekho kodwa sizoba kwazi sibasize ngoba ngolwazi nathu esinalo ikakhulukazi nje njengami njengoba ngikwazi ukubasiza ngibazi ngidraftele nama policies azokwazi ukuthi abavikele nokuthi understandeke ukuthi organization is a non-political and non-partisan organization emele ukuthi akusizwe amalungu omphakathi. Of course we know ukuthi once you involve abantu then it becomes politics ngoba phela yonke into ophikisana nayo iba yipolitiki kodwa i-organization le eyokusiza umphakathi kanye nabasebenzi ukuze abantu bahlonipheke kanye nomphakathi uhlonipheke ngokunjalo kube khona ushintsho empilweni zabantu kanye nakubasebenzi at large ngoba siyazi sonke ukuthi freedom, a true freedom is not about politics kodwa is about freedom of economy nama-ethics as well as a developed or a transformed society. Mfowethu Mkhize, siyabonga isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu.